Menjelemi do mi bi mi ma do dagbe a mi ko do azan gagbe si a do sofin ploson si azan ton afotonu kun atan gogbe mi ko de e homen mi na tun do hoja male yo ye tome bo ko de che mi si do matin live tv jibo mi na so pole mi matin libre di mi teran be si lo bonatin mi ko ndo menjele e homen di de gbangban bo te ko be lo mi kun ayo jidion iglesia catholique vi me bi ko da misa iwe si zanzan me na ya fin do nu kan e me na itobo yikirun do si sen male si apakwe yo meton ko do wezun jibodo ala po ma opo yo lowe do Quaresma si osun ebe nu bole do hoja male yo ye ho eni onu plele e home e timedo men jele nu gbo e nu bla bla e iglesia catholique aton yo ebe gbe monjen male sinsen gun sinu bla bla e lo bon be gbe ne martin libu khude do ho ne o timedo men jele nu gbo e do ye me ingbe ta da ho ube ton bo no pe nu kundo sinsen male yo sin ho le wo ye de so ye ko de wen ton lo o timedo men jele sumo ko ai timen be khladole e hendi anje nu kunji khla bo je de khoji bo je ala yeloji monjen iglesia catholique asin file de suo de na ho bo blanu bo yolo aklono jesus christ wo yo ye ko do wezu mon koton ji jesu azan ro ko kande e na blo nu mon koton na bo matin libre e do ho enion bo so do we kweton ji e homen mina tun do men jele mi gosin enion ji yo e na ho no to mi to en fi yo e no zan mondele abi no zan da gandele do sa no to vito sile nan peta da ho e no chodole e ka sogbe abi ro to vito sile tafu aflafo adio anmc gbeta ye te o ijijan yi me ijijan ipodo me no sakaro zin kwa mi dede lepo bo ti mi do menjele mo mi no zan le no wa down we de lenu mi ya yin ko pon bonu mi na blore me mo han e na je ko menu mi de su ti tengbe me kan anm o ton me na ho mohammed nazifo munta wakilu e ti mi do menjele e na unde su bonu mo enele yo ye ni blore me mo han e na je te wa yo ji ajiji men bo me simo wa down flafo bo e ro to vito sile tafu e ro dagan se alin le yo e na je bi kloji khla o ye do ho ene bo matin libre do tonon bo so do o kweton ji matin libre do po e pla mi to khoro si alinu ti menole a che pe pase afo wa do ko sin khoro to mi to en fidion no bi do ganji nu bo se amo ho poro do fenemenji to khoro gbeta upr dion khade metin bo eko so kan de jinjan yin do to pon la le lo eno e pon gbo patan sedo podo tangi ta po nu khodo nu do fineme mere tin bo so do asin poju ben kan bodo kan o nu kan tan lo gbo pa finance le sen kan do neme e ye diyan ye gbe bi gidigidi le e po si hu no ten yo men gbede kon do to khoro gbeta me kun ile dogbon sin do cho wa ple mon kan tan si do no ne menji me la khode su o e ti me do ben jire pe te pe che de su ti te gbegbe iro nkan tan e de ji on ti to men ti me avon bloda kon le on ji tangi ta finiti yon se ama no gbeta do upr sin alinu on ye iwewe mo me o ro po kurikuri ka gbe dole le blo ti to me gbon finion e kun je joro de bu me martin libro e wa lan wi ton soro we ji nu kan bi o kwete so nu kan gblagun lo ti me do menjele to khodo gbeta upr wo o me so de do teme fidele de yo e le do menjele a zoro do fene bo e fo nu kege vo to do akon iton di flafo yin we ka de ajio nu kan bi o kwe to khodo gbeta e do ki kan bi o se do matin libre e wa lan nu mon koton e homen minajo ene do bana so le matinal e homen ton yo e lo wa e ti me do menjele nu gbo e do nu gegeti bo e do tito e do to mi ton fi bo to mi ton e ra yon de pe bo yon pon do ali keke non e do mi so khwe keke do nu konton e pon le khwe afo kan de ko e conseil de nu konton gbo lo me on fi mi ton e na lu nu gegesi o gbe bo patrice talon kwa be ti po ye to nu mon konton wo so khwe to do fi e somo be yoro vision Benin 2060 le Benin to na chi do le khwe afo o kan de gbango meton e do nu vo tene jiwe eteran jijon lo bo to khoro gweta lewe ya to meni no bo fifa tin we ya nu wa nu bo wa do podo to me bo nu kon itin alopa vo ya nu gegetin bo na dio won abo dio bi degbede bo khwe ni we ni onu bo to gan patrice talon e do ha bo to khoro gweta sin ali nu won mi na level no fineme me na tin no be njire donc bo eto mi to en fiyo dalo o to pon la gege bo khwewe gudo tan le matinal khojama ede ton estime do ben jile e no ipon akwe e so bo dalo o to pon la enele na do to mi to en fi do khwewe di yo le do kan ko di yo e ze o lokara lo te lan ene deji bo khojara we ma e do bo lo bo so do we kweton di e homen
quatre vérités et remettons yo et ouais mina sorti et tu me dans les nungboe somi to ganton et nous content lobo chawe bon mettons le wezundi tion sena si agandio neto nungboe ka de ta bon nous bina to kanji adio et mi anu kunu gbeta ndi yoton bon ewa lobo akon le don ton so e pon Christopher Fomuo et tion ewa bene to mi to fi bono ena si hui somi bon nous bina no we dedeji ndi na no golo abona je o tobito silesi to me bina no kunu je o reze yo e wa pon mon coton Christopher Fomunio et dion e kwa hantan le pon e wa so mon coton de sénat bo quatre vérités e doton bo sodo we kweton jin quatre vérités do po bonole no boy o Ramadan sino e no blabla malenlesi akwa ko ya Quaresma e imbla no malwa igreja catholique ton ya no boy bi hui bedo zinzin e gbe do no bolse le bo quatre vérités et do eneon l'événement du jour et remettons yo et dit ouais mina itin et tu me pon do menjele endo e mina ikponu do o alonu zo iwasi alinu do tomito enfio l'événement du jour e wa imono le titome e asho ton yo e jan fo nu gege to rali onu me bo me dado azo mo koton wo de dimona na nu yendo nu yenjile yo e te ko ikana lo bo azo vovo ko atonu kunu po me mo e we ra ime nelede lo bona azo khayede bona ka ikpon alonu zo ato e ni hada lo viwo e ra ite gbade afo wa fa ton mo bo l'événement du jour e remettons yo e se do o kweton jin to gansiso do tomito enfio ndi si gbeta e ko abwa mo sena ijijan bona tonu bonu somi to ganton ijawe ro nu kondon yo e na si hun ido ganji somi we a e ko so yeme be ko jijon azin ko tonji tiyon me na lelede bona azo kheyo Joseph jogbenu do debenu gunsin agbasa don tiyon e ye ko tonu mon koton bo me na azo khle yo e ko tobi le je khagbon mina tun do menjire mina ze l'emblème du jour et remettons Roja Madis Enion et Sénat boimo en de ipo do Sénat po nombu alors la lome bo pondo le tito me blo e kade bo somi to gan tonda ho eja do tona ido ganji ajion e ko azo mon koton kiko awa jijen bo minat no menjere nu mon koton et to nu bo l'emblème du jour et do ton e bo imo bo do yetondo e kweton jin o minat no le malenu ya si c'est anglais ja catholique aviwa ya e bi e be nu bibla zen e hometin e khledo be jile agunda ho vovovo we bibi bihui no po bo be nu bibla do asan do po jin ete do nu mi we ajalono kade pon ye kan eneomen bo ni no do tome bo wan do po do tajio do sin akpa yo e kun ga yin mi we e de vlafo gbon nu wa mo kotome bo nu blabla we zenzen e wa je do asan do po ji vlafo ajio l'emblème du jour e remettons yo e we do ho mon koton do we fraternité e we mina sodin fraternité e remettons yo e amodo menjile somi e mi blowa ido po sin e caméon me gigeti nu gbodo to pon la mi ton le ye azinpo me tiyan e wa e mo yan nu le de sudo azinpo jiro to pon la mi ton le e le do menjile àwọn ifun eyan le de bo na si ho no fide wo ra kle do le mi lo mo mi pe nu bo no azoti te ngbe yo do to ho do sin alinu o e le oyan nu enele tiyan ye azinpo me e ye mo do menjile ko ya ton gudu o sin so ra limon koton nu le yo e da zo ton wa bo wa ko ngbe tin yonu ko ye de e ka mo ene aton do hunde do to pon la mi ton le bo ye azinpo din le yo na ji azo iton wo fraternité e do eneon fraternité do po e mo no menjele yon lewe so nu bo me na do to pon la gan do fide me na no bo de oton ye azinpo de ji do fide e ka ze ene wo to pon la vi kan le lo san de dion e lo mo e na je azinpo iji bo gbe da teme na wa zo kha to pon la vi le yo e na je eneon do di suji do to mi to fin décryptage info e we mi na so din e ti me do menjele nugbo endo e kun ajo wiwa sin alindo to mi to infio chiru sin to o ya en sin to o podo ivo to opo le mi pon ko mi dogudo aye me o e dalo mi de su ajo sin alinu o no bi do kanji e o decryptable info do po e mo do menjele ko mi dogudo ajo sin alinu o le molikun mi ton e yo e we di sa kanji do ene ono haru kanu gege me ha yo po le mo hunu kiko wa ne fide bo no mo jenwe ne ko mi dogudo aye yo molikun yin ajo ego sin to gudo abi ego sin to gudo yo eneo body start de suti
titengbe do tomi to infio décryptage info e do eneo sena podo NDI po e jinja yin gbogbo eje somi e ja oyo ti to me he na blowo nu bi na ido ganji yo ye gbeje nu mo nkan tan pon bo décryptage info e level do eneo mentilemi mi aleko lowo na leso o matin libre e hometon eton matin libre etime do menjele nu gbo ti to me gegeti be edo bi bleu nu gbo do ali gege nu lo e do ekaife lowo pon se do Lionel Talon azo gegeti bo mera ho e do iwa to mi to fi do nu e bi ne to mi to sin alinu e pon ne vovo yan to vi lo potin bo ran ma se do hwe da ho e no do to me do bi ne to mi to fi lo menjele ko e ma jetin lo bo Lionel Talon e da do tun vla foaji do yan wa gege e mera ho zen bo do zogben ta do o nu yen to do mi ton le di o do to mi to fi yo e ma bi o do tin do e hen e pon do nu e so in teme le o we love we ya o ya ko nende po e mana do tun me da ho vla foaji yo matin libre e we do ho e ni ondo egbe bo ti me do le to vi o vidu etieno e wa ran ma ni o gbangba ton bo so do we dede bo so se do hwe da ho e un tun do ben hwe be ne to ton do menjile le mi de mi mo gbon yo e dogun e mi de ne menji mi na tun do menjile saka laafia ANDI sin ojo no bo ye fini bo do ho si bo le so mi to gan ton e ja yo nu kan ton yo nu bi na do gan ji gbon yo e to nu mo nkan ton hoton e na chenu mi ko ja ma e hometon etan egbele yo sino podo do to me lo tubo e no mla to kakane e so